energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Evo ljudi, da se oglasim nakon pobjede na svoj posljednji meč. Nisam stigao to odraditi, ali odradio je to Božo Trokut prije mene. Jebem li mu. Nema što. Derbi je završen i što je najbitnije, pobjedilo se. Znači derbi na BKFC, najjača svjetska bare knuckle organizacija, ne moram ponavljam. To jest moram da vas nerviram. Jesam li zadovoljan? Jesam. Što kažu, pobjedi se u zube ne gleda. Jesam li mogao bolje? Jesam 400 puta. Mislim da mi je ovo najlošiji bare knuckle meč bio koji sam odradio. Tako ja imam neki utisak. Ali opet, pobjedio sam, prošao sam bez povreda, malo sam lijevu šaku bio sjebo i dalje me malo boli, ali ništa strašno, ništa slomio nisam. Lice pipnuo me, lik nije. Sve u svemu. I kad sam pogledao meč, bio sam zadovoljniji nego dok sam bio unutra. Nekako sam bio možda zato što sam želio taj nokaut, jer su mi uzeli 20% na vagu, pa da dobijem bonus, ali nema veze. Sve u svemu, pobjeda je pobjeda. Ide se dalje. Što se samog meča tiče, protiv Ramadana Noamana sam se borio iz Egipta, iskreno lik mi iznenadio. Iznenadio. Čekujem ja vas da svašta od svakoga. Malo je bio povučeniji na početku, ali kako se meč odmicao, bio je sve bolji. Najviše mi iznenadio u drugu rundu kad sam ga bacio u knockdown, kad sam mu iscijepao usnu. Ustao je na 8. sekundu, znači već je bio, ja sam mislio neće ustati, da je bio kraj. I nastavio da se bori. Bio je dosta defanzivan, čudno se krećao, bio je dosta lakši od mene, sigurno na 4-5 kila, bio je brži i sve u svemu to je to. Sve što je bacio ja sam eskivirao, blokirao, boljele su me jako podlaktice posle meča, me gađao koščinama po rukama. Veliko iskustvo, 5 rundi po 2 minuta. Ne znam, nekome sam djelovao umorno, iskreno ja pričam i sa trenerima i sve, meni djelo kao mogu još 5 rundi da odradim. I odgovaram je ovako po 2 minute, jer mogu prvi minut da malo se štekam i onda drugi minut da dam full gaščinu i onda imam minut pauze. Staviti, jebi ga. Vidjeli ste sami kakvih je borbi bilo, gole su šake, znači puca koža, pucaju kosti vrlo lako, bilo je dosta krvavih borbi. Nisam gledao main event, ali su mi rekli posle mene Markulev i zaborio sam mu ime, taj drugi momak, isto Bugarin, su se poklali bukvalno 5 rundi, bilo je lokva krvi. I na to treba paziti, jebi ga. Ovdje ne pobjeđuje vas da bolji, to jest ne pobjeđuje ni MMA, ne pobjeđuje niđe bolji. Pobjeđuje onaj koji ima možda i malo i sreće. Zatvoriš nekom oko, lupam, neko te bije. 3 runde, ti ga pogodiš jednom, zatvoriš mu oko, doktor će vjerovatno da prekine meč. Ali to je ono što mi se neće na bare knuckle, dosta prekidaju meče zbog katova i tih sranja, to bi iskreno trebalo puštiti. Ali ajde, znaju doktori bolje od mene. Kako se zove, dosta ljudi pita šta je sljedeće, a ne pita niko. Sljedeće je odmor koji je već prošao, 10 dana sam, boga mi, skoro odmarao. Bio sam za Crnu Goru malo kod mojih, pa sam bio u Ljubljanu na FNC da pratim mog druga Jankelu. I odmor se završio. Jučer sam zvanično počeo ponovo da treniram i morao sam malo ove šake sanirati. Alijeva me još malo zajebava, ali nije to ništa. Sljedeći meč, sljedeća borba je u jun u BG, Beogradska Štark Arena, ponovo bare knuckle. Sad će majka da se oduševi kad čuje. S kim ću da se bijem, još ne znam. Ja sam izazvao i prozvao. Čak sam se dopisivao slikom Miloša Janičića, hoću s njim da radim meč. On je slobodan, mada mi je rekao da traži blagoslov od Oktagona. Ali vidjet ćemo. Pošto on ima ugovor s Oktagonom za taj game changer, on je tu zamjena, tako. Mislim da tu neće biti problema. Mičko, pogurat ćemo to, dobar sam ja sa matchmakerima i gazdama Oktagona, tako pogurat ćemo to, ništa ne brini, samo se ti dogovori sa Forgijem sve. To bi trebalo bude to. Sad, bilo je zakazano za 1. jun, nešto se ispomjeralo, mislim da će biti 7. jun,
ali nije iskreno ni bitno. Ni bitan datum, bitno da se bijemo. Imam jedno 10-ak nedelja do tad, tako da lagano. Prije toga me čeka reality show sa Pejićem, Fon, da ne mislim neko da ulazim u zadrugu. Ulazim kao trener tima Srbije, protiv tima Hrvatske se borimo, imam 4 borca, ali o tome ću pričam u nekom drugom klipu. Nakon toga ide, znači, Beograd Bare Knuckle i nakon toga, onda ljeto i onda nakon toga finale u Pulu protiv Pejića, ali to je, nažalost, MMA. Pejić neće da radi Bare Knuckle, neće da čuje. Što ga potpuno razumijem. Ali Bare Knuckle je moja priča i trenutno, ne znam da li ste znali, imam 4 meče, 4 pobjede i dalje sam neporažen. Uletio sam na box strecu top 30 na svijetu, tako da počinjem da se malo kontriram sad, znate. Počinjem malo da se kontriram i malo ćete drugačije da mi se obraćate. Neće moći svaka šuša maruša da me izaziva. Morat ćemo da vidimo kako je ko, gdje je ko mi što donosi, koliko para, što, koliko pregleda, sve me zanima. To sam jednog druga svoga naučio i nije to zajebancija. Što bi ja nekoj šuši maruši dao da me izazija, pa mu dao još i podlogu i još šutraš treba da me prebije, ili da me dobije, bilo kako. Neće moći. Hajde vidimo gdje je ko, što, kako. Hajde vidimo kategorije. Rekao sam, neću praviti istu grešku u MMA, u Bare Knuckle kao što sam pravio MMA, da se ja bijem 8-4, da se bijem 8-0 i to. Ne. Mučit ću se da skidam kila, ali će biti sve napošteno. Ili ću ja biti malo veći. Tako da, jako mi je žao. Neću se boriti svako 2 mjeseca u Bare Knuckle, radit ću 1 do 2 meča godišnje, možda i 3. Ali ću ovdje napravim priču. Imam toliko iskustva iz MMA da ću to sad sve da pretočim ovamo na Bare Knuckle. Ali lagano. O tom potom. Što se tiče Bare Knuckle FC-a, i tu me stvarno dosta ljudi pita, a ne pita niko. Kad će opet da se borim? Posle ljeta. Da li će to biti u Ameriku ili će to biti opet neki evropski event? Izazva me neki Englez tamo, neki Conor Tierney. Lik me sačekao ono pijan posle eventa. Nisam razumio da lik hoće što se bije samo. Ono nešto pričao na engleski, znate kako Englezi pričaju, Britanci, ono je užasno, ne može ga razumjeti ništa. I'm from England, I wanna fight you. Ja rekao, super, brate, čujemo se, ono. Tako da za mene ima vazda posla i ima posla za onoga ko će da radi. Tako da, ljudi, to je to u principu, vidimo se u BG arenu, saznaćemo uskoro s kim se bijem. Moja želja je Mićko. Da li Mićko može, da li hoće, to ćemo da vidimo. Pošto se prosipaju priče da ja nisam smio MMA s njim. Ako ne bude sad on ovo radio sa mnom, mogu ja da prosipam priču da nije smio on sa mnom, Bare Knuckle. Tako da to su priče za malu djecu. O tom potom, obavještavat ću vas o svemu i to je to. A do tada, veliki pozdrav od GOAT-a Bare Knuckle u mojoj kategoriji na Balkanu. Da se neko ne uvrijedi. Pozdrav!